M'ha passat bé, que em sembla que alguns major. Gràcies. Dimarts a diumenge i els festes obren de dimecres a dissabte, si vull dir. Entonces los ingredientes para hacerla se lavan y se ponen en agua. Si tienes algunos invitados, esto se puede preparar. No pasa nada. I una mica els peus també. Pero si hay alguien que tiene gustadita, pues de esto, las dos cosas. El secret del cuiner, de la cuinera, és comer ara o no? Incluso si a alguien le gusta algo de verdura, que se lo... Salada i maca, però... Los especiales se venden en todos los sitios, ¿eh? Eso sí. Pues veis cómo es esta pasta, es muy... Ahora que se puede doblar. Lo levantamos, lo cogemos, lo volvemos a hacer otra vez. Però jo estava bastant atabalat. El toc artístic, que no falti, i una mica d'amanit. Vale. És que es ficaven amb la brisa. No sé per què. Agafa un blanc, també fem pins, i fem pins blancs. Jocs per la mainada. Perquè si ens posem dos un al costat de l'altre, el retorn... No, no, no.